Ni. Ada yang kedua, Rabbil malaikati waruh, sama dengan zikir ketika rukuk tadi. Mana yang kata kita baca 3 kali, lepas tu kalau nak sambung yang bawah, Rabbil malaikati waruh. Itu dah hafal tadi. Apa beza? Sekarang Rabbi ni dia lebih kepada, dia sandar kepada Maliki. Maliki bari bawah kan, Kudusi bari bawah, maka Rabbi pun ikut. Kalau belajar bahasa Arab dia panggil badal. Yang kita baca ketika rukuk Rabbu kan, kenapa? Subuhun bari depan, Kudusun bari depan, maka Rabbu pun bari depan. Okey. Lepas tu kita disunatkan juga kalau nak baca doa panjang lah. Allahumma inni, yang ni doa ni bila-bila masa, tapi kalau baca lepas witir pun bagus. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita ala nafsika.